Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopštilo je da su njegove snage preuzele kontrolu nad Grodovkom, važnim gradom koji je uklonjen sa puta za dalje nadiranje prema Pokrovsku i Mirnogradu. Rusi su uzeli i Cukurino, koje je nešto južnije i već najdirektnije ugrožavaju Selidovo i Kurahovo. Ovakav razvoj situacije na južnodonbaskom frontu prisilio je vojni vrh u Kijevu da naredi pripremanje nove odbrambene linije duž granice Dnjepropetrovske oblasti i Donjecke republike. Tačnije, ne samo jedne, piše portal Fakti. Zapadni vojni kartografi i analitičari već se njima bave jer ih imaju na satelitskim snimcima i u dobre meri se slažu sa ruskim vojnim stručnjacima da će Ukrajinci, čim izgube Pokrovsk, biti prinuđeni da faktički bez borbe predaju stotine kilometara kvadratnih. Autoritetni francuski stručnjak za OSINT, odnosno obveštene podatke iz otvorenih izvora, Clément Molin, objavio je satelitske snimke na kojima se vide novo utvrđenje na granici Donjecke narodne republike i Dnjepropetrovske oblasti. Naveo je da Ukrajinci riju rovove i betoniraju utvrđene vatrene tačke duž linije naselja Slavjanka, Meževeja, Novopalovka, a ta linija je otprilike 35 km zapadno od Pokrovska. Vidimo, kao i ruski dronovi, nove tranše i protivtenkovske rovove. Ukrajina će pripremati odbrambenu liniju koristeći i reke, rekao je Molin. On je procenio da ruske trupe će posle oslobođenja Grodovke krenuti ka Pokrovsku. Oružane snage Ukrajine u njegovim predgrađima takođe intenzivno pripremaju utvrđenje, uključujući protivtenkovske rovove i betonske zmajeve zube. Međutim, prva linija odbrane je zapravo probijena. Ako grad padne na putu do granice Dnjepropetrovske oblasti, više neće biti većih gradova, kaže Molin. Oko Pokrovska su Ukrajinci već napravili 2 utvrđena prstena. Ruski vojni ekspert, pukovnik Timur Sirtlanov, takođe ukazuje: Ukrajinci savršeno razumeju da se iza Pokrovska nalazi nekoliko desetina kilometara polja bez prirodnih barijera gde nema smisla bilo šta kopati, odnosno da bi tu braniti se bilo samoubistvo. Zato će napustiti tu teritoriju bez borbe. Stoga i prave utvrđenja duž administrativne državne granice Ukrajine sa Donjeckom narodnom republikom i Rusijom. Sirtlanov dodatno naglašava: ako naše trupe krenu dalje preko granica Donjecke narodne republike, nove utvrđene ukrajinske linije neće ih zaustaviti. Naše trupe pojačavaju tempo ofanzive. Oružane snage Ukrajine treba da razmišljaju o odbrani Dnjepropetrovske oblasti. Novo utvrđenje ih neće spasiti jer je moral ukrajinskih snaga podriven. Borbeno najspremnije i najmotivisanije njihove jedinice izginule su u takozvanim mesnim napadima generala Sirskog, glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine.